ZPM thu chua in COVID awanga central atanga vaibel che sang ni zanga somruk le pathun nuai som pasari kan mu bel anti thu bel chian dolo ani ZPM press release ni somni le pariat October sang ni le somni pathumi na tarlan danin an chuan lam per COVID la chuan lam tling ani lo ziami puin an kheto a Vaibel se sang thum don COVID awanga sum mu tur kan kim lo anga anin soi thin chu fia taka hai lan sak ni in COVID chuan lama kan sum mu lo an soi zia Vaibel se sang ni zaruk som thum le paruk nuai som nga le pani kan don bel zat Vaibel se som ni panga sang ni zanga somruk pathum nuai som le pasari in thlau na hi Vaibel che som sari pathum nuai som thum panga chau alo niya tia an soi hi central atanga COVID awanga tran puina sarkar mu bel anilova COVID puala central atanga tran puina kan mu chu nuai som sari paka Vaibel se som sari pakwa nuai som rukle pani sing riat sang riat vel bak hi ani lo hrim ani RTI mga zona finance department chana central atanga mu lo po Vaibel che sang ni zaruk som thum le paruk nuai som nga le pani nilovin Vaibel che sang ni zaruk som thum le pani nuai som nga le pariat ani zok ani RTI chana COVID awanga sum kan mu lo hi ni som thum tharu sang ni le som thum asom ni le pakat thleng chau chan ania anu lama COVID 3 ala leng na sa le a MP lama kan mu lo le COVID awanga state on tax le non tax revenue lak thei lo nen chuan Vaibel che sang thum chuang a chuang tayang ti thin ani ZPM tu chuin asoi kan mu bel hi chu shares of taxes atanga kan mu bel ania hen hi chu sarkar na thok lo le pension lo man ni khat thakwa sang ni le som pariat atanga 7 pay sarkarin apek punna kumtin sen bel po adai lo leni heng ba ka hian district headquarters pathum function na le ti chang tlun na Vaibel setam takoma refugee mi si nga vel kan ko renga poisaman tur kongsang sangatam em ani ZPM yan zero taxes kan mu bel an soilar lelain post devolution deficit run PDRDG akum tin kan mu tlem ero an soilang dule mia si lova ZPM tu chua hi thu bel chian dol lo ani COVID-3 alozium de unu Indian state tin corporate tax income tax le GST kan chun lu te alo punga chuan share of taxes kan state santur apunga Indian sum din huna thata keni point kan tax chun lu te apun zel chuan share of taxes chu kan butam zelanga DRD0 chu kan mutem zel thung don ani kum sang ni le som pakua changa sang ni le som nia PDRDG Vaibel che sang ni zasari som pangan we som kot paru kan mu chu 15 finance commission recommend angin kumtin kan mutlem tialanga 15 finance commission hian PDRDG kan mutur hi sang ni le som ni panga tu sang ni le som ni paruk thleng achut lokin sang ni le som ni panga tu sang ni le som ni paruka phechuan Vaibel che zanga somriat paruk chau kan budon ani tuna PDRDG kan mu lo ringot po sang ni le som pakua tanga sang ni le som ni ne na compare in cheng Vaibel che sang thum achuang dai ani ZPM chu an leader thenga mi pui hruai bo tum anni kan economic growth rate po
budgeta 18.79 parsena pungtura zia ani lain minus 9.6 negative din muna dinga soidu ani covid ria wanga sumhar sanna kan to dan hi soinep thei ani lo khovela buaya india buaya kan state kan buai tak zet tani kha me puile kan san chin pu mi za om tak tak te po a chiang ber tu inni mu turanga be sei mu lo atam awangin wain thangin sum chung changa sarkarin har sanna la tok mek zela mason zongin in siam rem chho zelani nimin lama sarkar na thoklo in than zo ma a pek man lo thu adara hei poi tun naya thil kalpung pang ngai ni in sum har sanna wanga central atanga thabi a kan sum mu thin kan mu tlai thin awanga thatin ni sompor vela lo hi pek chua thin anita in than don nai awanga thuthar song bola ti thar luai tur chi anilo heng thil awang te hian mi pui ta chi ai lo turin kanin nge na pathian le mi pui zara kan sarkar le ani chuan thei top so in sum ahar sanna kan to mek hi sutkian chhozel kan tum ani issue by media and publicity department